We will stand. Ride FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Go live, your music on the fly. Magkakaibigan ang inaalay. Enjoy life, friends tayo. Enjoy bright, friends tayo. Enjoy bright, friends tayo. Enjoy life, friends tayo. Friends tayo. Nung manyawad kayong nanuman king lagyo ko, ako daptan ko. Miyabe-yabe tamong manyawad pamipakayap king ginong, kapamilata na niting programang King Lagyo ng Jesus. Ay, pabegi po kaya kayong kakalugaran ming avid viewers and listeners ng KLJ o King Lagyo ng Jesus. Kumusta na kayo po? Hindi po yung kaya kayong talasoy, Brother Jeffrey M. Gomez. At beng, Diyos po kaya kayong kakwentuhan may kaniting kabeng yan. At minsan pa po, samantalang tamuting pami katagon ban, kaniting kaya katamong pami pagkwentuhan, minsan pang may bulalag, ing kaya pa at kayo payanan ng Diyos. At maging dalan ban kanito, tanggap tamong minsan pang grasyang pakayap, kapamilatanan niting healing program tamong King Lagyo ng Jesus. Ini po yamong Ronnie Dicaw, ingkura para ko ning parokya ng San Matias Apostol, ating kakaluguran yung manalangin para king kapaldananda ring masakit. Kumusta na ko po among? Mahirap, medyo malungkot, ining metong ka rin kaya kaming cousins, metong ka rin cousins Opo. mi. Kayang father side, mayang uyabye, ing pisan ming ival, kau inggal. Manok nangan la ka rin king San Isidro, king San Luis. May ka-cancer, di naban niya ka rin may labasan na panahon, mas matuwa ko kayo. Okay Wala mo lang pang 50 late 40s. Okay po. Tarasawa, ting anak niya sa yan. Siyempre, linaban niya naman para mo naman kayong asawa ng po karing anak na. Pero ngarapin din yung kaya kaming kamag-anak, ala ng sakit, karin king kasumangin ng biyasano, mika ala ng ganing kapainawan. Pangadi tayo po, pisan miya po ibalkaw inggal sana kamtaning lubos sa kapaldanan, king kayang pang yangubye, pagtamasaning metong abiyang ala ng king karinaning Diyos. Opo, makirabi kung pamilya. Thank you. Napon no, ating piyesta napon. Ayaw po. Di mo gandereng deboto ka rin king Betis, king Guagua, ining Monasterio de Santa Clara, Santa Clara. del Sagrado Corazon de Jesus. Wala mo, normal, no? May ka simba, anyang last mass, penemunaning among Paul Velasco. Okay po. Ginakan ko itang panahon, 33 years ago, minunakon tang sinimba ka rin king at chapel ng Monasterio de Santa Clara, kalulubmi kanta seminaryo. May paintagon ng metong karing kaklase mi, among Edgar Calma, Opo. uling tao iya Santa Ines, Bacolor, malapit siya king monasteryo. Nya, inagkat na kaming simba kanita. Hanam kami may kaklase, Roy, Vic, Fermin, Ivani, among Edgar, ang po ako. Iting mo muna akong pamikatagon may kasi niya. Iting napon ng pekikwanan kung bala mo belikan. Kasi sinimba ko mo na ako man may kipag-concelebrate. Malagad kong sisimba yan. Itaka kami pala ako. Gusto yung may ikit ko latrata ako. Sinimba ka pala na mo. Ano yung feeling mo? Big sinimba ka. Siyempre, mas relax. Although kita kami mong kilwal. Kasi niyang karasmi, medyo dakal no rin tao. Actually, niyang papunta kami kasi tiyempon mitang palwal la rin yung sinimbang 3:30. So, itang misang 5:30, siguro may kapag-park kami kitang dulo, Opo. etang danggot kay but
maglakad, malapit na palub kitang malapit chapel. Ah. Gumpisa ng misa. So, Amis na yung pamamusni na niya mo. ang dakal la rin pilang for magit 2 years na. Kasi dati, makapag-visit mo, dati baka saraya, kaya ba't biglat diyaman, pero hanggang mo getang kilwal. Sabi yung pinamo. Pero nang napon, bala mo back to normal na. At least among na mo. Yun Yan na, 18 year na apong dong Babiyan mo naman ng Maya Apo. Poros, kung kaya katang pa kamalang Arsobispo, kalubos ka galang-galang Florentino, Apo. galang Lavares Didi, uling kaniting Aldom, magdebuyo. Opo. Kaya kayang pang-obispo. 18th 18th Episcopal Ordination, 18th Episcopal Ordination na Bishop Dong Opo. Lavarias. Yan po. Nakapilang pala mo. Oo. Yan mong dong kay Mia po, mother side, tiga Santa Ines siya. Makanita. Mabalakat. Madlambahan niya po kasi Oo. ima. King mother side, madlambahan ko. Kaklase na po among dong I think itang kapatid ng ima. Malo na iba po itang kapatid na pametong ima. Lula kasi di ima eh. Kaya po taka nung mikit la, classmate na. Po itang pinsang kong seminarista, iko yung Erwin Romel, kaya nang abong pileng. Oo. Ano yung pabisap Pagpangalita yamong yakong dong pili. tayaran. Wapin. May hospital yan. Wapin po. Mag-birthday pa mo. Wapin po. Felicissima Gonzales. Wapin na. August 15, Assumption ng kayang birthday. Ang anak na. Yan sing kaya po yung metong ng anak. Ka-birthday na. Apo. May birthday. Asunsyon. Pero alam sing edad siguro. Ay, alila. Alila po mo. Wait, pagkipangalita Opo. yapong Feleng, sana Gonzales, sana kantaning Idara. malagwat lubo sa kapaldan at maging masayang kayang daratang pilane kayang banwa kanyan. Yun na Mag-birthday siguro, kayang kay, siguro kayang Idara. Monday. Ka-birthday ng Sister Babes Ferrer, itang metong Makita ka niyang kayo po itang kaburianing Diyos. May testimonial letter in dati kong Parish Pastoral Council Coordinator. Kanya ko pa rin king last Friday, king Christ the Divine Healer Parish, 2013 hanggang 2019 na kaya beta kautos siya. At kaniti pong 11th episode ng 8th season ng Kailan J, panupayayo po na alata pa mo pong feedback para kitang milabas tamong kwentuhan. May kisabi po kasing Maya P. Ma'am Jane, po may makagawang feedback uling may okupado ya po karingal dong mga labasan. At pangadita na mo po na sanay tang kayang pigkabalahan na mikabungang masanting at mayap managumpe ketang kayang mega na pabala mo interview ketang kayang obra. At yabe na kakayang pangadi Ma'am Jane na sana may pasulitan itang kayang dakalara nasang tension kayang pamagsadya kayang inarapang interview at sana may pagkalawing grasya na kamdan may itang promotion kening kayang obra. At ini pong insights sa pagkapilita ng gewa actually nandin bengi ka rin kay bat ng megobra peki Ariani ang gyang inimong insights at yampang niya po kaya katamo mamali-mali pa po kanini uling kauli na bali imbis na painaway maya pa ng binyeng oras uling ning dugod na king Kailan J peki Ariani po ining insights kakayang darake ketang ngening bengi para ketang milabasan tamo pong episode. O ito po, ini po yung insight sa iba't kang Ma'am Early Jane Dumasikat ang inibatan paking Las Vegas, Nevada, USA. Ang pemansaga ng heartwarming thoughts in KLNJ's 10th episode of the 8th season. Number 1, o Mamunandili, Kaburian ng Diyos. The title among Ronnie gave to this episode was a profound one. Number 2, admiring the intellectual depth and insight among Ronnie demonstrated the way he compared the wordings among the 3 gospel versions of Mark, Matthew, and Luke in the gospel story of Jesus heals a man with leprosy. Number 3, God is an abundant giver. He cannot be equated to a genie. As among Ronnie previously stated, God can grant more than just a wish. And number 4, while Brother Jeff compared God to an ATM machine, where people expect God to instantly give us what we need or want without realizing that God knows what's best for us. God is a kind Father who wants us to grow while we wait for the answers. Number 5, what a beautiful reminder from Archbishop Dong Lavarias. Jesus eyamu manunu nune magpakapia kareng masakit.
Jesus does not only cure, but more than that, He is a healer. Number 5, Sister Babes Ferrer's heartfelt testimonial letter exemplified her humility, gratitude, and faith. Number 7, additionally, Sister Babes spoke of how the sincere prayers of Among Ronnie helped them to have a stronger and deeper faith. Many people have been healed thanks to Among Ronnie's prayers, both in their own parish and from other places where people sought his help. And number 8, they were able to strengthen even more on their devotions and grow closer to God as a result of the various devotions that Among Ronnie taught the parishioners of Christ the Divine Healer Parish. Number 9, as I considered the testimonial letter from last week, I would like to characterize Among Ronnie as a bearer of love and a tangible manifestation of God. Number 10, it is the will of God that this humble servant of Him, Among Ronnie, be part of our lives to see and feel His love, mercy, and miracles. Thanks a lot, Ma'am Jane, for your usual valued feedback and insights. Kaya naman po, darake miya kaya kayo yung reflection ng Ma'am Agnes Evangelista Sarmiento ng Good Shepherd Parish, Bulaon Resettlement Center, Bulaon, City of San Fernando, Pampanga. O ini po yung first part o mumunang dake. TGIF, Magrasang Bengi, Among Ronnie, Brother Jeff, Ma'am Early Jane at karingagang avid viewers and listeners nining hiling programa KLJ. Ing pangakayap ning metong leproso, menibad siya king Marcos chapter 1 verse 40 to 45. Ing may basang ebanghelyo anyang milabas sa Biyernes. Orene ring atlong puntong masala ng ikitamong adinake na kikatamo. Ing mumunang punto, menibatan niya king verse 40. Tintang Diyos sa alapitan bang grasya kikatang kamtan. Come to me, all of you who are tired and heavily burdened, and I will give you rest. From Matthew chapter 11, verse 28. When faced with difficulties and problems, we can depend on God. He never leaves us during our trying times, but instead, He makes sure that His love and guidance are always felt. We must only be patient because He makes things happen in His perfect time. What more can we ask for? We have a loving and generous God that we can rely on in times of need. He give us the things that will make our life happy and content. Lumapit tamo king Diyos sa malugod at mayap at sigurado na yung ibiyeng grasyang makay tulid kaya katamo. Ing taong mababalub at ating pusong malam, biyasa yang maus king ginung kaya katang Diyos. Only God could give us the grace that will make our life peaceful and serene. Ingkadong punto may libatan niya keng verse 41. Eta mi paimburisan king Diyos tamong malunusan. My Lord and my God, from John chapter 20 verse 28. Kalupan ng Tomas panitala namang sambit na din salitang ginukot Diyos ko. King oras din kaya katamong kainan. But unlike Thomas, we are considered more blessed because we believed even without seeing the wounds of the crucified Jesus. In the same manner, we always whisper, Lord, have mercy on us, every time we are restless and anxious. Ing ginong malunusan, ing kaya katamong siguradong ausan, king oras ding kapag subukan at kasakitan. Manyad tamong pakalulu at kapaldanan ba tamong akabyusan, inganggang mabayat tamong daralanan, king biye. If we turn to Jesus at our lowest point in life, we can guarantee tranquility in both mind and body. Pakibatanan ng Ginoo, inganggang pamangailangan tamo ketang paralan ang makakayap kaya katamo. He will never forsake us. Let Jesus be the center of our life's journey and we will never go wrong. Ingkatlong punto, may nibatan niya king verse 42. Ing Diyos tutuyaping mayap, niya ting pipapakayap. God is good all the time, and all the time, God is good. This is a reality I have proven many times. Ing may pagino, babiyan na ing madagula grasya, king tao mayap, emo ka rin kaluguran ng king biye, dunay paman karetang mas, ating mikita pa makailangan. From Luke chapter 6, verse 38, Give, and it shall be given unto you. Good measure, pressed down and shaken together, siksik, liglig at tumaapaw.
Dening salita pa niya ko lang daramdaman ka rin miyembro na ning El Shaddai. Ing taong mapanyaw, naman kamalayan sigurado ng ablasanan grasyang siksik, liglig at umaapaw ng Ginoo. We are delighted whenever we share our blessings with others. We feel genuine joy and happiness in our hearts. We are inspired by God's goodness, making us do good things as well. It is indeed a blessing to be used as instruments of God's righteousness. O ini naman po yung panagkatatanaga, kabulyaning Diyos, gawan, king Beatty, patutuan, pasyag ing kapamintuan, king yampang tang kasiwan. We all have missions in life from Matthew chapter 22 verse 14. Many are called but few are chosen. We must heed to our calling and try our best to do it the way God wants it to be. We will make God happy if we always do things according to His plan. Kabulyaning Diyos, pamintuan, gawan taytit, patutuan. Isunod tayo po yung reflection ng Ma'am Agnes. So, ini po yung kaduang daki o second part. O ini naman yung poll question, anyang milaba sa biyernes. Naning kaya kang panigapong linapit king Diyos, nung numumasalang ikit, nung makanano yang mipamintuan ng kaburyanan ng Diyos. Ako na bilang deng miyayalo ang panigapo at kaya duwanan ko king Ginoo. Panuwalan ko na Denny, bibielangan ka na akong king maula ng paralan. Every time my grandkids are sick and my loved ones for that matter. There's no one to turn to except God, our great healer. My fervent prayers to the Lord Almighty are always favorably answered. A month ago, my 5-year-old grandson, Oteo, was hospitalized. I pray hard to God and offered His complete healing to him. I also know in my heart that Among Ronnie is God's instrument for His healing. I messaged Among Ronnie to pray for Oteo. He at once sent his prayer for him in my messenger. He even included him in his daily masses. Oteo is now well, although he's still under medication. Today, Wednesday, as I write this reflection, my 10-year-old granddaughter, Rian Summer, is sick since yesterday afternoon. I prayed hard to the healing heart of Jesus to give her complete healing. Also, early in the morning, I messaged Among Ronnie to pray for her. As soon as Among Ronnie has read my message, he sent his prayer for Rian Summer in my messenger and included her in his 6 a.m. Mass today. Iyamong Ronnie, metong yakareng masala kung akakita pakibat na ginong malunusan ka rin ka na kung panigabu. Among Ronnie's prayers that give healing grace are God's answers to all our prayers. Thanks Among Ronnie for being a blessing to our family. Thanks be to God for all your blessings. In last Friday's episode, the testimonial letter of Mrs. Maria Asuncion, Sister Babes de Jesus Ferrer of Santa Lucia Resettlement Center, Magalang, Pampanga, entitled Kabulyaning Diyos, was featured. The testimonial letter of Sister Babes is a manifestation of how God works in us. With God, everything is possible. Baluta mo na ing kabulyanan ng Diyos, ing matupad bata mong mipakayap king biye. Sister Babes mentioned in her testimonial letter that Among Ronnie was the third priest that was assigned in their parish, the Christ, the Divine Healer parish. We all know that Among Ronnie has the gift of healing. Among made it a point to schedule healing masses, and he likewise introduced devotions in the parish, some of which are the First Friday devotion to the Healing Heart of Jesus, the First Saturday devotion to Apong Lourdes of Cabetican, the Third Sunday devotion to Saint Ezekiel Moreno, the patron saint of cancer patients, the devotion to Saint Nicholas de Tolentino, the patron saint of the poor souls in purgatory, among others. Sinabi ng Sister Babes na kabulyanan ng Ginoo ing mipuntaya yamong keng parokyara. Kabulyanan ng Ginoo na kumayap ya karing sakit na kambening pamilyana, paulin ng Among Ronnie. At kabulyanan ng Ginoo na makasuya bilang coordinator ng Parish Pastoral Council, kilub ning anang mabanwang at suya Among Ronnie king parokyara. She is indeed very blessed because God made all these beautiful things happen to her. The most that she could do is to give her unending gratitude to God who loves her so dearly. It cannot be denied that Among Ronnie plays a major factor in Sister Babe's role as the coordinator of the PPC
of Christ the Divine Healer Paris, Among Rene was made an instrument of his sister Babe's complete healing from her sickness, which made her fit to the position. What a blessing. Before reading the messages of the avid viewers and listeners of KLJ, the song entitled Sa'yo Lamang by Bukas Palad, chosen by Brother Charles, was played on air. The song is heartwarming and inspiring. Likewise, before Among's concluding prayer, the song entitled Welcome Holy Spirit by Oasis Worship was also played. It was chosen by Seminaran Renz. We always invite the Holy Spirit to enter our heart and our life. And when it does, we welcome it with all our heart and pray to God that it stay in our life forever. Among, thank you so much for praying for the people close to your heart, the people who are to celebrate their feast day. All of us, avid viewers and listeners of KLNJ, including our family and loved ones, all the people asking for your prayers, and all the sick people, especially those afflicted with COVID-19 all over the world. Thank you for your prayers for Otheo Jasen and Rian Summer. Your everyday prayer for me and Daddy Jess and my whole family. Prayers that give healing grace. Please continue praying for us to survive this pandemic. In Jesus' name, amen. Likewise, rest assured among of our prayers for you, Brother Jeff, and all your loved ones. Keep safe always and God bless us all. Kaburianing Diyos pamintuan, gawan ta itit patutuan. At misan mi pang babiya kaya ka Ma'am Agnes, ing maragula ka pasalamatan, at king babiya mo, darake mong pamigunam, maragulyang bagay iti mekad, emuban ganakan tamo, balikan tang milabasan tamong pipagkwentuhan, nune pa naman, king biyemot maging king biyemi, ikaming makiramdam king pamigunam mong darake, mamiyaya namang inspirasyon, mamiyaka namang inspirasyon ban kanita, akit ming masala, nung makananuya namang mipamintuan ng kaburianing Diyos, karing bagay-bagay mga palyari, king pamibiyebe, kambiyaning familia, manano sanang bendisyonan na kang lubos ning Diyos, amayupayang tuto, kambiyaning kaya kang familia at din kaya kang pakamalan. Dakala salamat Ma'am Agnes Evangelist Sarmiento. Kaniti naman pong 11th episode ng 8th season ng KLJ. Idake miya po kaya kayo yung testimonial letter ng Brother Roland F. Zapata. In editor-in-chief ng May Pabalita, the official publication of the Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Entitled, Balitang Mayap King Pamipakayap ng Ginung. Testimonies iba't ka ring talabasa ng King Lagyo ng Jesus, King May Pabalita. Dapat bayo tayo po isunduin kaya katamong kwentuhan, agad anda kayo pa mo pong makiabi kaniti, malyari kayong mag-text, karing kaya katamong text line numbers, karing San, 0942-357-4268, karing Globe 0915-954-1303, at karing Smart 0918-351-8282. O kaya naman, mag-comment o mag-message kayo king kakatamong Facebook page o king kakatamong Facebook Live. At pasibayo pag na kami pong ngayon kakalingwang diri ng label. Ding mensaheng papadalayo kaya kami at pakibangkit na naman po yung lugar nung lugarin ko manok nangan. Doon ni pong pakilike at i-share mo naman po sa aning kaya katamong Facebook page, Archdiocese of San Fernando Radio Station, 91.9 Bright FM, nung po may nang signal. Ako na ko po mag-share, labis ang mag-share. May nang kaya po ning lilintik. Mumura na ding datang ko. Apo. Magsilbi yaring i-follow yung kakatamong Twitter account, yung kakatamong username yapining at radio_ASF at yung kakatamong Instagram account, yung kakatamong username yapining at ASF Radios. For advertisements, you may send your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or contact 0949-609-5478. At ka rin naman pong bisa mag-donate para king radyo ng Arkidiocese Tamo, malyariyo pong ipadala king GCash account number o ini po 0905-319-4871. Amikilagyo yung Joseph Mary Bakay. Dakal pong salamat. At misan pa pong agkatanda kayo kayong pakamalaming kakwentuhan kaniting kabeng yan. Pakibatan niya po yung kaya katamang poll question para king 11th episode ng 8th season ng programang King Lagyo ng Jesus. Nanuing balitang mayap king biyemo, apag nasan mong ikwento at malagwang mikalat.
marapat mo pong ipasyag tamo yung kapasalamatan king Diyos, muuling mipanusigan tamo king kakatamong kayadwanan. Sana kita mo naman po ingaluwa pang mangaya pabaging gagawa na ng Diyos. Agyang itang bagay-baging etaman inyawa do panayan. O mekad, agyang ding kapag subukang dinatangking biyeta mo. Mekad, deti man, gagamitan ng kasangkapan ng Diyos. Baning kaburian ng Diyos, matupad at itiking bandang tauli, makaparakil pala iti. Bata mong mipakayap at minisyaking kapahamakan at karokan. Kakaluguran, etamo kakalingmang pasalamat ng Diyos. Pati nakaretang awsan tamong blessings in disguise. At marapat mo na kilalanan tamo na kiniking Archdiocese, naman kasi agan-agan ng diocese o Archdiocese kete Pilipinas, Brother Jeff, ingatin ng radio station. Ayapin. Anya maragol tamo pong ipagpasalamat na ketiking kayakatang Archdiocese San Fernando, Pampanga, atin tamong radyo, atin yang radyo yung kayakatang Archdiocese, ing DWBL 91.9 Bright FM. Anong karing miyayalo ang programa, maging dalan yung radyo ng Archdiocese ban kanito, misunduyang mikalat ing mayap pabalita. At ing balitang mayap yung panagkat na kayakatamo niting kabeng yan adinan tamong ulaga, at sana maging kasangkapan tamo ban kanito, damdaman tamo at akalat ing mayap pabalita, kapamilita na naman ng kayakatamong ning radyo ng kayakatang Archdiocese ing DWBL 91.9 Bright FM. At syempre, maragula kapasalamatan kayang dedikasyon ng among pepbaka yan timong radio administrator ning DWBL 91.9 Bright FM. Kambeda ring syempre makikipag-obra kaniting istasyon na ning radyo kay diocese, at syempre lalong-lalo kikilalanan ining kasiwan ayam pang da rening kapadan tamong misan pang makayantabi kaniting kabingan ning kayakatang kwentuhan at yung technical booth ninungan din at sukan yan. Sister M, si Engineer Abel, ang po Engineer Kevin, yan. Kompleto na lamang. At siyempre, karining kay, dening magluto, Sister Doris Antimurin, dening gwardiya, kening lalam, mamantabi kaya katamo. Kaya kayo nga po, pasalamat. At siyempre, kaya kayo po ang pakamalaming avid viewers and listeners ng KLNJ at maging karimbyalong programa na po ng DWBL 91.9 Bright FM. Maragula bagay at so kayo, makipagkwentuhan, makiramdam, at sana kayo po sasawa at misan pang babiyeming maragula kapasalamatan. Kaya kayong kakaluguran ng KLNJ, ngayon po makanyan pong palabasan na pamo, ring mapilang paganakat magbalik tamo ban isunduing kwentuhan tamo. Pagkamalang kapatid kang Kristo, anak na ning Birhen Maria. Metong matibe doktrina ng Santa Iglesia Katolika, inggil king Nuana Birhen Maria, yapin ing pangadala na banwa, kaladwa at katawan. Nuno ka rin na tengalan ing ligaya king kapupusan ing kayang biye. Papakit na kay katamo, niti ing ulaganing kapanayan king biye, kapanayan aying banwa yung tuneta mong santungan. Nyapin po keng daratang Agosto 15 ning banwang kasulukuyan, ing solemnidad ning pangadala na banwa ning Nuana Birhen Maria, adwan tamo ing saup ng ning Birhen, mangkanita ding balang aldo ning biyata mo kaya tiking yato, maging pamagsadyala king kakatamong pamanuli karin banwa. Ing katawan tamo sagrado ya, templone ning Espiritu Santo. Ing radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, kambening kayon Talasuyo, Pasiano B. Aniceto, Arsobispo Emerito, ating kapatid kong Arsobispo, Archbishop Florentino Labarias, miyabe kayang yatad kaya kayo, ing masayang pamipuri at pamagmasusi king solemnidad ning pangadala na banwa ning Nuana Birhen Maria. Our Lady of Lourdes, prayer for healing. O ever Immaculate Virgin, Mother of Mercy, health of the sick, refuge of sinners,
comforter of the afflicted. You know my wants, my troubles, my sufferings. Look with mercy on me. By appearing in the grotto of Lourdes, you were pleased to make it a privileged sanctuary, whence you dispense your favors, and already many sufferers have obtained the cure of their infirmities, both spiritual and corporal. I come, therefore, with complete confidence to implore your maternal intercession. Obtain, O loving Mother, the grant of my requests. Through gratitude for your favors, I will endeavor to imitate your virtues, that I may one day share your glory. Amen. Makiradang kayo pamunan po kining programa King Lagyo ng Jesus. King Radyo ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. At bayo tayo po sunduin kwentuhan, pasibaya katanda kong makyabe kaniti nung atin kayo pong buring ikutang uida kaya mag-text kayo mo po karing kaya katang text line numbers karing Smart 0918-351-8282, karing Globe 0915-954-1303 at karing Sun 0942-357-4268. O kaya naman mag-comment o mag-message kayo king kakatamong Facebook page o king kakatamong Facebook Live. Paki-like at sharing kakatamong Facebook page sa Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM. At magsilbi rin pong i-follow yung kaya katamong Twitter account, yung kaya katamong username yapining at radio_ASF, at yung kaya katamong Instagram account, yung kaya katamong pong username yapining at ASF Radios. For advertisements, you may send your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or contact 0949-609-5478. At kaya naman pong bisang mag-donate para king radyo ng Archdiocese Tamo, malyaryo pong ipadala king GCash account number 0905-319-4871 ang makilagyong Joseph Mary Bakay. Kapasalamatan po ing babiyemi kaya kayo. Panayin niya po yung pakibadsuking kakatamong poll question para kaniting 11th episode ng 8th season na ning programa tang King Lagyo ng Jesus. King Lagyo ng Jesus. O hindi po yung kakatamong poll question ng king kakatamong kwentuhan kaniting kabingyan. Nano yung balitang mayab king BMO? Pag nasan mong ikwento at malagwang mikalat. Kaniting pinandit, manahimik tamo po aban isa dyaring kaya katang sarili at pakiramdaman tayong kwentong Jesus tinuruya king Kapernaum at pepakayap ning metong demonyado imanibatan niya po ni king Ebanghelyo agpangkang San Marcos at chapter 1 verses 21 to 28. Pamamasang iba't king may pabalita at pangkang San Marcos. Hindi kaya kaya kaugin. Ikwarang miras ang Kapernaum at kabud miras sing aldoning Sabat. Mintaya king sinagoga tinuruya ka rin. Peniglondering tao, uling king pamanuruna. Bala mo wari metong yang makikayo pa yan, ere kalupa ring eskribas. Kanita namang oras sa ita, kilumning sinagoga, ating metong alalaking alip na ning marnatay espiritu, at kukulisak na ing antikaniti. Nanoing pakilamu kaya kami, Jesus sa tao Nazareth. Minta kaketi, ba mo kaming sintangan? Balo ko nung nino ika yung banala menibatan king Diyos. Dapat Jesus, inamanwane ing marnate espiritu. Tuknang ka, luwal ka ken. Pepaggalgalane ning marnate espiritu ing tao. At kukulisak yang masikan, linwalya kaya. May nga pamulala lang emo nano ring tao. Mikukot na nanla at kara. Nino kaya iti? Bayong araling tuturuna. Agyunong utusan pati na rin makarnatay espiritu at mamintunoman kaya at malalagwang mikalating kabilugan na Galilea ing balita tungkol lang kang Jesus. Ing may pabalita ng Ginoo. Kapurian kaya ko Kristo.
Nung lawen tayo, Brother Jeff, ining may basang ebanghelyo at inyang metong pang version. Mayakit sining kwento. King ebanghelyo pangkang San Lucas. Pero mo kutang Brother Jeff, o ba't ining pinili ko? Ining agpangkang San Marcos. Uli na ning metong abage. Itang last line. Kasi King Lucas mababanggit kaya ang tawling last sentence ning ebanghelyo patungkol kay ning pamanuro ng isking Kapernaum at pamipakayap na kimeto nga demonyado. Kaya ni kasing version ng Lucas ing last line, last sentence at may kalating balita tungkol kang Jesus king kabilugan na distritong ito. Samantalang kaya ning version ng San Marcos ining last sentence basan mo na mo Brother Jeff. Chapter 28, at malalagwang mikalat king kabilugan na Galilea, ing balita tungkol kang Jesus. Iting sangkan. Kasi ikit ko kining version ng San Marcos, bala mo mas dakal lang Marites. Kumpara kining version ng San Lucas. Pareho naman sasabihin may kalating balita tungkol kang Jesus, king kabilugan na distritong ito. Pero kitang kasing kang San Marcos may gamit ang malalagwang mikalat. Nga kupin. Kayang panahon iti deng Marites. Ay, dakalan pong tolits na. Ay, tapin. Pero siyempre, yung pamiliwa mo kanyan Kenny, itang manuana ng ebanghelyong pamag Marites, naman muna mong klaseng balita. Noon mayap balita o balitang mayap, malagwang mikakalat. At lalo may kakalat at Jesus yung makikilala. Uling patungkol ya kaya ining balitang mayap malalagwang may kalat king kabilugan na Galilea o ketang distritong ita manwa ng San Lucas. At makanya nakatamong agatan iting kapag masusyan nung makananong anyang manaral Jesus peniglon deking kayang pamanuro ulit ikit ditang kayo pa yan na ikit ka ring skriba. At makanyan mo naman lalang may nga pamulala, anyang pating marok espiritu, may minto, king Ginong. At nanong milyari kay Batnanita, dakal lang migmartes nga kupin, malalagwang may kalat yung balita tungkol kay Jesus. Ito mo siguro, yung masanting ng panganakan ng ebanghelyo, yung pamiliwaking aman ng tamong pamagmartes ngeni, kung nanunano mong balita, malagwatang pisabin at kakalat, pero yung paganakat, panagkat na niting may basang ebanghelyo, ito sanang kwento patungkol king ginuyang kaya katang ikalat, yung kaya katamong imarites, ipagmarites. Maging kasangkapan tamo, ban kanita may kalat siya pa, ing masanting at maya pa balita. At karining atlong puntong linawi ako king ebanghelyo, kaya tang verse 22, mayakit no makananong peniglondering tao ingino king kayang pamanuro at antimurin mekad pigbiliban nya makanyan kayang binuuitang mumunang punto menibat kayang verse 22 paniglontat pagbiliban dapat ning kapakumbaban although mayakit kay nitang pamagpakumbaba pero baluta naman ingino king kayang kasiwang gimpanan lalo na't yan naman naman tipan sariling interes para king kapakanan daring aliwa anya itang migit ketang masanting ng pamanaral ng Ginoo migit ketang kayupayan ng itabi no rin marok espiritu dapat paniglon at pagbiliban yapin itang kayang kapakumbaban at kening verses 23 to 25 darinan kayang pansin keni itang anyang ining alip naning marok maranat espiritu at kinulisak naning pakialam kaya kami sa tao Nazaret minta kaketi ba mo kaming sintangan balo ko nung ninuwi ka iking banal amenibatan king Diyos dapat Jesus inamanwane ing maranat espiritu tuknang ka luwal ka ken keni ginamit ng Jesus ing kayang kayo pa yan kitang masakit kabilyan itang taong alip na ni maranat espiritu. At iti pa nagkatsakya katamo, gamitan ng kayo pa yan, king masakit kabilyan. At king verse 27 naman, para king katlong punto, may nga pamulala lang emonano ring tao, may kukot nangan lat ngara nano kaya iti, bayong aral intuturo na,
agyo ng utusan pati na rin mga kanat espiritu at mamintuno man kayo. At nung mission 2 hanggang 28, at malalagwang mikalat king kabilugan na Galilea yung balita tungkol kang Jesus. Tatlong puntong si Jaco yapining panagkat na pamalita tang malagwa ing maya pa magagawa. Ning kay kasi mas malagwa kaya katamong pamalita tamong kakulangan na kamalyan kapalpakan ning balang metong ini partikular kanining ebanghelyo ing panagkat ng makananong ing sukat tamong ipamalitang malagwa yapining maya pa magagawa. At ining katlong punto pamalita tang malagwa ing maya pa magagawa. Para kaniting pamigunam etanagang gewa ko no kawatasan ng among. Ing kawatasan kalabok amano niya namang kalupa ning poesya tula. Uning niya ginamit yung kawatasan kasi tang kaw at suy tang pilido ko kaya tang kawatasan ng among. At ing kingadling acrostic ing kayang pamagat balitang mayap. Balas ang dapat ang mayap kaya katamong ikatula. Akakiting kayo pa yan ning magagawa ing mala. Lalo na hustong paniglon baging makapagmulala, inya itang pagbiliban lakos siya sang akilala. Katangalan tang kayapan, balita yang makadala. Agad yating ikalat, banatin pang misaplala. Nung atimang akasabi at bisang maniwala, gawa ta pa ring paralan, banidake karing sabla. Mayapan tang pakibalak, king dalumdum mamiyang sala, at ingaliwang asopan at akwang apamatula. Yan ing sukat tamong daptan banating agawang maula, agyang itang imposible, nung lubos tang magtiwala, panwana nakataning Diyos, king biye, lubos pang mipala. It's your turn, Brother Jeff. Yako naman po amo. Totoo naman po ita. Na obat mo naman nagan-nagan pero lagi kaya na there's always exception to the rule. Pero dapat hanapin. Potang-potang ba kanya na bagay, nakatangka kasikan na kulisak, di ba? Potang-potang lang ba ang ating tintamong tungkol ka rin marites o nano. Pero king tutoy tamo, among itang panseking kaya pa nagyawa na ng Diyos king biyata mo. Natakatang ka rin di ba? Nakatapong ka rin na itang makapagmulala ng gewa king Aldoldo, di ba? So, kaya naman king kay bilang Kristiyano Katoliko dapat tamo marine na yak po lagi ko pong sasabihan ka rin anak ko. Anak mi pala, potang white. Kaya kami, lagi mi sabihan ka rin Ikandilya. Lagi mi sabihan pero ka rin. keng makanya natin muring madalas papansinan, potang atin niyang malinggewa yung metong ay anak. Sabihan na ning tatang o ning ima, ing anak mo. Wow. Pero potang atin niyang masanting magawa naman siyempre. Itang proud parents. Yes. Itang proud parents siyempre talagang pagmaragul na naman. Sungatin lang achievements, potang atin lang agaw ang masanting at mayap. Pero potang atin niyang makarinig gawa. Anak mo Opo. Ita mong balik sabi mo ito, ba magkailang achievement or nano. Ito lagi ming sasabyang karela na ito ay galing kay God, di ba? Lagi ming sabihan lahat ng nangyayari sa buhay king mangyari king biyeyo, ami karela, ang puking pamilya na dito mga santing lagi tamong magpasalamat. Kaya yan, paninahinta ko muli kayo namong mga di Ela mga di nung alik nga ng bigang oras na. Burida biya kaming mga di. Naman po kaya practice. Hindi pa nga Biyernes, late kayo mga di. Burida, late la kasi matutod namong Matutod na pong gat panapon. Lalo sa Biyernes. Lalo na kasi lalo na itang bunso. Munta ka radyo, ana. Itang makanta, may kaya na kasi king isip na, puso na. Itang makakaya mo, itang sabihan ko na, hanggang king anak, king kikatang puso, dapat hanggang nano pong itang misanting amilyari king biyata mo. Lakwas tayang nung masanting menibat king Diyos, tayo pikarin di ba? Etamo maymot, lagi ko sabyan. Yun na dapat, may nga rin kaya niya na, makapagmula lang
may kapang mulalala ng emunano na may kutnangan lang. Muna nasabit na para ka na ako na potang ita mo dara na makanta na atin yung masanting agyawa yung Diyos. Eta nasa likod. Doon talagang baga, sabi mo mo, among, ibulalagya yung kaya pa na ng Diyos, di ba? Kasi makalungkot po tangking social media, nano-nano itang kakalat tamo, pero po raking nga pong gino, nakatangka rin makalungkot po ito, pero sana patawling sabla para ikalat tamo yung mo itang marites sa mo pinamang otolits itang kawatasan na sinabi mo among balitang mayap tamo yung kanakwa mong Masanting yaring di na pansin kaya ning Ebanghelyo, Brother Jeff, although ita naman lilelate ang kaya paning Ginoo. Apo. Nakaburya ng ikit ng ating metong nga taong linub, king sinagoga, alip na nanay ning Maranat Espiritu at kukulisakya, naning pakialamu kaya kami, Jesus ataw Nazaret, minta ka keti, ba mo kaming sintangan, balo ko nung ninu ikang banal, amin ibatan king Diyos. Take note marinat yung Espiritu Balo ni. Pero balo, kilala ng Ginoo. At karine, buring ko na ning marinat Espiritu yung Ginoo. Kasi lawenta mo, ining Ebanghelyo, kanya pa mo chapter 1, ning Gospel according to Mark. Magumpisaya pa mo yung Ginoo. Kaya ning mission nagampanan, Ati na yung balo. Kaya ba't ining marinat Espiritu, bubulalag na ing kayang tune pa nga Diyos. Yapin. Anya, nung pansingan tamo, at inya metong asang ka ning Ginoo, o ba't pepatahimika pepatok na nga pepalwala mga taman nahimik yaw. Kasi bubulgar na yung kayang panga Diyos na makapanawon. Ini naman yung punto, ating bagay na kailangan mo sabyan mo mikalat. Kasi kailangan na pang isa dyan yung ginoong sabla. At niya naman may katao niyang tao kasi pakilala ng kayong kadyosan. Pero kening panahon ni magbagong Bisaya pa mo. Baka panahon. Inisiguro yung metong nga punto na gewa na ng ginunyang pepalakwa na yung Maranat Espiritu, pepatok na nga pepalola banga to. Ma-preempt pining kayang mission dapat gampanan. Pero yung bottom line, siyempre yung ginamit ng kayang kayo pa yan. Buring pakayapan ni masakit. Katang masakit ng kabilyan, makanyan ng panagkat ng Ebanghelyo na makanano tamong gamitan ng kayo pa yan at makasahop ban kumayap lat ni pakayap ding aliwa at makanyang mayakit itang balitang mayap asana iting mas malagwang mikalat karen panahon na may alabasan detang fake news kalagwadang mikalat ning kay alaman pala to verified maging maingat mo naman siguro, pero ala na muna kaya itong nanay itang tuto, nung nanay itang masanting at mayap, abalita ya sana kaya katamong ikalat. Tina ka nung when was that? Last week, Marites, sana dininandeng kabaldugan ng Marites. Sa kaliwang Positive yan, negative. Dininandeng kaya mo, kabaldugan ng every letter na akala kaya mong... Bala mo habasa, pero kaya mo naman natandaan. Anyway, ito po mo. At karingaman, nung dinakaya mo, digdag kanilang pamigunan, Brother Jeff, bakal salamat. At antimurin, kaya kayo pong kakalaguran ming kakwentuhan, mayapan nyo naman pong idaking kaya kayong pamigunan, kaniting kaya katamong pipagkwentuhan. Dakal pong salamat. Kakaluguran ng maging laman na ng kwentuhan tamong kaniting 11th episode ng 8th season ng KLJ, yapin ng makatukit. Ing topic tamo po, balita. Balitang mayap, yung title. Yung tema tamo po, Balitang mayap, pikalat, king tuntunan tamo Tutuntunan tang daklat. Tutuntunan tang daklat. Ulitan kaya po. Yung tema tamo po, Balitang mayap, pikalat, king tutuntunan tang daklat. Featuring testimonial letter of Brother Roland Zapata, Editor-in-Chief of Ingmay Pabalita, the official publication of the Archdiocese of San Fernando, Pampanga, entitled Balitang Mayap King Pamipakayap ng Ginung. Testimonies sibat ka ring talabasa ning King Lagyo ng Jesus, ning King Ingmay Pabalita. Pota malitula rin kaya katamong kakwentuhan, Brother Jeff. Kaya kasing Ingmay Pabalita, ing official publication ng Archdiocese,
of San Fernando, Pampanga, yung pinakamalambat na Kapampangan na publication. Karin natin ko namang Kolong. darakeng kwento ning pamipakayap ning Ginoo ating pamagat na King Lagyo ng Jesus. Karin niya po menibatan ining title na po ning kaya katang healing program King Lagyo ng Jesus kay ni King DWBL 91.9 Bright FM. Balitang mayap king pamipakayap ning Ginoo. Testimony sibat ka rin talabasa ning King Lagyo ng Jesus ning ingmay pabalita ibat kang Brother Roland F. Zapata, Editor-in-Chief ingmay pabalita, the official publication of the Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Kilub ning 5 at kapit ng banwang mililimbag laking ingmay pabalita ding kwento ning pamipakayap ning Ginoo ay lang sawang darake ng among Ronnie Dicaw king kayang kolum King Lagyo ng Jesus. Dakal ka ring talabasa, lalo na po ako ang mumunang makabasa, ding matatagil puso at mayiyantig ka panamdaman. Kareng kwento, ning pamipakayap, kareng mismong testimonies, amis sulat ibat kareng talabasa, kwento da, ing mabayat akapagsubukan at daralanan da, uli ning kaplas at sainsing, kareng miyayaliwang sakit, adinugpaking karelang katawan. Manalangin lat, manyawad lang kasaupan, apanalangin ning pamipakayap king Diyos, kapamilatan ng among Ronnie. Milagro ng kimtan ing kapaldanan at kapaindatunan. Tunay piningaplos at kaul ning Ginong talapakayap nung itiyang salpantayanan. Alang sakit at sugat ay na labulan at pakayapan. Agpangkareng talabasa, karing kwento ng among tinanggap lang kanwanan ning kapaldanan. Deti ilaring saksi ang magpatutu na ingkayapan at lugod ning Ginoo, lapo-lapo ng pigkalog. Already ring mapila na patutuking pamipakayap ng Ginoo. Ibat kang Sister Presi M. Garcia, talasulat ng ingmay pabalita o MIB. Parokya, may nipat king parokya IMB. ng IMB, sorry. IMB. Ingmay Mahayaping balita. Pwede yan naman, mahayaping balita. Unang kamuha na nakatang Brother Roland. Kabar ko kaninis. Ulitan kaya po. Talasulat ng IMB. Yan. Parokya ng San Antonio, Lubao. Yan. O ni po yung kayang patutu. Makaibiya inspirasyon ng patutuda rin taong may karanas king lugod king at kaya pa ng Ginoo. Lalo na rin may paldan king sakita at may taningan king biye. Potang kakulang babasan deng istorya da rin may paldan king ing Lagyo ng Jesus ng among kao. Ramdam ko nung nanuya kalugod ng Diyos. Kareng ka kung ababasa, tunay mong pagnasan ng kimtandang kagalingan ding taong mipaldan. Inyang atin may nagkatkakong kaluguran, ing tumagon healing mass ng among King Mount Carmel Hospital, ako migidwang isip na tumagon. Tutong dakala tao at kalupada, pagnasan ko naman ng kapaldanan, muking sarili ko pati na kareng pamilya ko. At na po kasakit ing liliw, o ing vertigo. Agad kong sasabyan, babaligtad na ring buntok. Ketang misang kaita, kabut timpak no ngamong, denggamat na king buntok ko. Bala mo, bilusanan, takong yelo, king karumlat at tiluwaing pakirandam king sarili ko. Lubusin ka akong kapanaligan ka ring taong gagamitan ng instrumento ng Ginoo. Lugod ni nga pong Ginoo ang ganang king panahon na iti, na nanabangnan ko yung kapaldanan pikalub na. Dati kong charismatic preacher, rolista king recollection, babya retreat at seminars kareng miyayalawang spiritual aktibidades at kasalukuyan metong kareng writer ning ingmay pabalita. Babalik ko yung sablang kapurian at kapasalamatan king Diyos, kapamilatan ng kasiwan king kayang umasan. Manalig ka at talagang imposible king Ginoo, uling king lugod ning Diyos ating kapaldanan. Amen. Ini naman po yung kwentong ibat kang Sister Julieta F. Pangilinan, IMB Reader, Parish of San Ildefonso, Magalang, Pampanga. Bilang metong kareng talapamasa ning ingmay pabalita, lalo ning artikulo ning King Ing Lagyo ng Jesus, tungkol ya kareng kwento ning pamipakayap ning Ginoo kareng masakit, nung makananong panamdaman ding ating kapanamdaman ing lugod ning Ginoo karela. Yamong kao metong yang instrumentong gagamitan ning mayupaya, kapamilatan ning kayang healing power.
bilang talasapantayan ng Ginoo, panamdaman ko yung presensya na kabang babasang king may sabing artikulo, lalong titibe, ing kakong kasalpantayanan at panamdaman ko, ing lugod na pababal ng Ginoo. Iba't kang Sister Angie Bautista, Catholic Women's League, St. Jude Tadeus Paris, sa City of San Fernando, Pampanga. King Lagyo ng Jesus o KLJ, ing metong karing maulagang artikulo, bulan-bulan, king ing may pabalita. Keti mababasa na ring patutuking lugod na at pakamal ng Ginong mayupaya kaya katamo. Kapamilatan ng kalam matinggap ng among Ronicaw para maulula at kumayab ding masakit, physical, mental, physiological, at spiritual man. King taus pusong panalangin ding masakit kambe ng among. Dakala milagro kakayap na ding masakit. Iti magaganap king face-to-face healing at maging nganing panahon ng pandemya maski na online. Chat at king radio nung makiabe ka manalangin king healing prayer ng among king healing program na king radyo. King Lagyo ng Jesus, King 91.9 Bright FM. Biyernes, 7:30 p.m. Maging posibleng pamagpakayap na karing talasalpantayang maulula. Tanggap kala magrasang pakayap at dinanong malagwang kapaldanan ng Ginoo. Kasalukuyan ako ating kaluguran kong asawa. Masakit kaming pareho. Maka-schedule kong pa colonoscopy uling parati kong masakit king at siyan ko. At siya naman atin niyang fatty liver at makalbagya prostate. Sana misa na Aldo, puntalan mi ay among Ronicaw, pikaluban ng kalam ng Diyos at maging instrumento ng Ginoo para pakayapan o ring masakit. Sa salpantayanan ming tanggap kami naman king grasang pakayap ng King Lagyo ng Jesus. Nung manyawad kayong nanuman King Lagyo ko, ako dabdan ko. Menibat King 1, chapter 14, verse 14. Atin panganta, Brother Jeff. Ano po? Atin. Nandun kasing gagawin kay Atin pa po. atin yung tegal ni Brother Roland. Excuse. Ining kwento, ibat kang imang geng pison, taga Lourdes Minalin. Ayaw po itita. Misan po may featuring kwento kung pangakayap ko king may pabalita. Metong ko po ka rin nga pakayap ng Ginoo, king kapamilitaning kayang pastol ameging instrumento na yamong Ronicaw. Anyang 2019 po, 5 beses ko may hospital. Ating findings na rin doktor, may naying puso ko, ay kailangan kayong pacemaker para milis yung tibok na ning puso ko. Anyang nga balita na po ning anak ko, Madam Weng Kembaw ning DepEd, na atin niyang healing mass yamong kaw keng pisambaning parokya ng San Matias, di kinako pong sinimba. Kaya rin ng misa, penga din ako pong among, manibat kanita sisimba kami po karing healing masses ng among. Anyang mibalik ko po keng doktor ko, sabi na po, ko na kailangang medinang pacemaker. Mesikan ko po at mesalese kalusugan, sabi ko keng doktor ko, atin na akong bahay ng doktor, ing Ginoo, king kapamilatan ng among kaw. Ketang kwento ko keng ing may pabalita, dinakya ko na ing sagradong puso ng Jesus, inudo ning puso ko. Panekeng darake ining may pabalita, ning kanakong kapaldanan king Lagyo ng Jesus, ing matibet among kasalpantayanan king Ginoo, yang mamiyak kapaldanan kaya katamo. Ing Ginoo, gagamit siya ring instrumento, ban ipagkalub ning kapaldanan, pauli ning kayang lugod at pakalolo. Pasalamat ko kang among kauuling ka rin kayang gamat, dinaloy ing tagkil ning Ginoo para keng kapaldanan ko. Tutupin, king Lagyo ng Jesus, kumayap tamo, alimo ka rin pisikal tamong sakit, nune pati na ka rin emosyonal at spiritual akapanamdaman tamo. Salamat king Ginoo, king lugod at grasya ng pakayap. Amen. Anyang pabalon kay Kong Roland, Apo. agad-agad pinanguya. Ate ako inisip, manyawa dya palang kwento ka rin Di nga liwa, talasulat no ning IMB, ing maya pabalita. Pero nga mupin, pwede yan naman MIB. Men in Black yata ito, Men in Brown. Maya ping balita. Pero ring aliwa, subscribers la, talasulat, talabasa.
At maragula ipagpasalamat sabi ko pin ing IMB yung makikilalang Longest. pekala malambat Publication. publication in Kapampangan ne. Apo. Kung na ba, pilin niyang ba, 30 plus Nakupaya na. yata mo, katsune. Oo. Anya, maragula bagay po. Burika rin po sigurong i-plug kaya kayo pong avid viewers at listeners ng KLNJ. Na atinta mo pong, nung atinta mo pong radyo, kaya tiga Archdiocese, maging kasangkapan, Ban Mikalat siyang Maya Pabalita, atinta mo naman pong in print, in Maya Pabalita magazine, publication. Anong balang bulan po, marerelease la po rin at kitang may labasan, bayo po yung lungubing bulan, may mapublish na la, may palwal la. Karing kanya-kanyang parokya, sana balang parokya po ating subscription, ban kanito, mas malagwaya pong mikala ating Maya Pabalita, karing pibale-bale, at kay ba't ding aliwa naman, pamasa dala, kay ba't dong abasa, ban kanito, malagwayang mikala ating Maya Pabalita, kapamilatan na niting official publication ning kaya katamong Archdiocese. Malyari kayo pong morder, ini pong kaya kaming CPC nanita, CPC coordinator ning Santa Clara de Assisi Chapel ning Moras West, Sister Nel Canlas Giaw. Ya pong kaya po makapanorder. Pota po kumakaming kopya kitang banta po ABM po yung contact number nung bisa kayong order. Para visualize din na ito. Dingalwa kasi, babalo dingalwa siguro. Ating kwento ning kay mi adake-take ni darake ko naman ka rin. Apo. Kalupag kining bulanan ning Agosto, ing alwaya akong sinulat, iseminaran rin, sa kayang testimonial letter, yung finiture ko para king bulan ning Agosto. At yun namang kwento ning kay, iba't laking ing Maya Pabalita magazine o publication, makwento lakin. Karing may kalabasan tamong episodes. Both ways. So, maragul kong pagpasalamat, maging kasangkapan niya in print, in IMB, may ka regular kong column na King Lagyo ng Jesus, maka-adadake ko rin ng healing testimonies, manibat ka rin ng pangading masakit, King Meto nga bando, masanting yung pamikatagon, mamigit na nga dong banwa, kambiyang Brother Jeff, maging kasangkapan niya naman ng radyo at kaniting healing program, ban mi bulalaging kaya panat kayo pa yan Diyos, at makayan tamong malagwang akakalat ing Maya Pabalita, ing Balitang Mayap. Nanong buri mong pick upan ka rin ng dakala kwentong dimdam tamong yan Itapong kay mo, itang bulalagday itang itapin. May gamit kang instrumento ng Diyos para king kayang binyekala, madapin. Lagi kay ngakakit ka rin itang kay na ikang ginamit ng instrumento ng apong Ginoo para miras ka rin kapagdanan. Kita mo yung kakakan. Siyempre, pero matingkad mo naman Jesus. ka rin yung kwento ating may kwento na kabang babasa na yung article. Yapin mo. Na itang mismong kwento na mismo makasawpla mo naman ban kanito may bulalaging kaya panat kayo pa yaning apong Ginoo. At siyempre kitang meto nga kwento na sabi ng masakit lang mi asawa. Hindi pa pasyagitang kapag nasansana misan ayal do apon talanda ko. Pero yung ako naman naisip ko kabang mababasa yan nandun ito, ang daking ito, ungyang yan ako apon talan. At yun naman kasing by proxy, at yun naman kasing distant healing, na ungyang elami punta makalapit ka na ako, personal. Kalupag yan yung radyo. Hanggang at kayo po kayong pibale-bale, yung makipagkwentuhan. Panulan tamo mo po na kaburihaning apong Ginong itabi no reng marnat espiritu, at kaburihaning banal ng espiritu yung mag-ari king biyatamot, makanyang tang milisya king karokan at kamtan taming grasya ban, may paldan at kumayap. Kanupanan kay in print, IMB, Maya Pabalita, babasa do rin yung kwento, makasawplo, mamaya mo namang kapaldanan. Balo ko dakal pang kwento, Brother Jeff. At maragul kong pagpasalamat na ako in-expect na yung gawa na palang stilong Brother Roland. Aliwamuya. Actually, binanggit itang kayang mismong kwento. Anyang misan no, minaus mo kayang telepono.
mature pakiramdam, kwento na bala mo niyang kasabi na ako, ing kwento na kanta ka na ako. Bala mo kung kasabi na kano'y Padre Pio. Wow. At kaya ba't may paldan niya? Ketang oras sa ita na bala na ako balo nung mituluyan niya o nung nano, pero maragul ng pagpasalamat ita na ako balo kabud na ako minahos yata. Ako atang minahos na naasahan at kay ba't ketang pami pagkwentuhan mi. Tinanggap yung grasya at may paldan. Na ako naman kamalayan na ketang oras ita timpalang milyari kaya. Itaning kayo gamitan na ning apong ginitang pamikatagon na eman sa sadyan. Pero nung iting kaburyaning apong ginukimban ng tawli, may bula laging kaya panat kayo pa yan. At ating balitang mayap na sana akwatang idaki at ipamalita at makanyansang malagwang mikalat yung matsurang balita no yung balitang mayap. Kapamilatan ng IMB, may kakalat na rin mayap pa balita. Kapamilatan ng radyo, ng 91.9 Bright FM, radyo ng Kekatang Arkidiocese, malagwa tamong daramdaman at sana akalat po yung balitang mayap. Warta na kanyan. Okay na kakanita, Brother Jeff. Apo. At kaya kayo pong kakwentuhan mapalyaring ating kayo naman pong pamigunam kabang pakiramdaman na po rin ng kwentong dinake mi kaya kayo kapamilatan na pong Kong Roland o Brother Roland Zapata, yung editor-in-chief ng May Pabalita Magazine. At kambeda po ring talabasa, king kanakong kolum, king Lagyo ng Jesus, king IMB, at kambeda po ring kalupa kong talasulat, king IMB. At mababiyemi po yung maragula kapurian, kapasalamatan king Apong Gino, at maging kasangkapan ban kanita, mibulalaging kahipan at kahipayaning Apong Gino. Kareng susulat a kwento, kareng kukwentong pamipatuto, lalo na kay king radyo, at maging king IMB, abalang bulan pagpalwal pong issue. Sana suportan tayo naman po ining IMB balang bulan at sana makapag-subscribe kayo po o kaya kayang parokya, mangutang kayo po. At po mag-announce kami nung makanano kayo pong malyaring makapag-subscribe balang bulan kaniti pong IMB, the official publication of the Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At ngayon naman po pakiramdaman tala pang mupuring mapilan paganaka, ating kantang pinili na pong Brother Charles, Tell the World of His Love by Jamie Rivera. Kaya kayo po mama ko at magbalik kami. Gaganakan tayo ning metong karing kilalang talasuyo ning Diyos sa makiugnayan king pamipakayap i San Roque ing August 16 yapin ning aldo ning gayang fiesta. Tutuyang malapit kay katamoy San Roque, lalo na king kapag subukan na daralanan tangi ning kasalukuyan na panahon paulan ning COVID-19. Uling i San Roque, sinuya naman kanita king Italia, inyang panahon ning metong asalot. Iya mismo, mituran niya kanita king sabing sakit, at iti pisana ng mitmong kapibabatan at tula. Pasawp tamo kang San Roque, ban kanita itamo man, miligtas tamo kaniting salot, adaralanan tamo, at mananasan ang tangalantaya San Roque, o yapong doki, antimong modelo, ning pamanyapat kapayapan, karingaliwang tao, lalo nang ining masakit na panahon. Ing radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, kayan tabetaya naman king pamigaganaka king piyesta ng San Roque. At iba't po keni king parokya ng San Roque, king San Roque daw, king Balening Lubaw, pupugayan dako ngang masayang kapiestan ng San Roque. Kini po'y Reverend Father Israel S. Garcia,
kura paroko ning parokya ng San Roque. At si Tapo pamuorin po kining programang King Lagyo na Sus, King Lagyo ng Jesus, King Radio ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. At dindam tayong masanting nga kantang at theme song na ni po ng World Youth Day 1995, Tell the World of His Love by Jamie Rivera. At bayo tayo sundo yung programa, tamo. Palabasan tala pa mo po ding mapila na text messages at Facebook messages. Nanong aga na kamo niyang patugtug ding Tell the World of His Ay, Love. World Youth Day, among 1995. Manila na Manila. Abi ako po, King Manila. May katagon ko rin kanita. Opo. Nabotas. No kanin kayo makabisa Nabotas po. Nabotas. Opo, Kamanava area. Oo. At kaya ako laman ding mapilang youth ministers kanita niyang Kachuking Karanta mo Luneta. po ata na Archdiocese of San Fernando. Nabotas. At isipan ko niya, hindi nga isip ng Brother Charles kanta para kaya niting programa. Uling
king balitang mayap tang Ayaw kakalat. po. Mulit-muli king lugod ning apong Ginoo. Yapin po. Nya makayan tamo sanang maging kasangkapan, ban kanita mi bulalag pa yung kayapan at kayo pa yaning Diyos, king lugod at pakalulong babiyan na kaya katamo, at lalo na king kami pakayap na karing kaya katamo miyaliwang sakit panamdaman. Opo. At ngani po gampanan tayo ing pamamasa karing pepadala yung greetings, petitions, at ding intentions you. Antimurin po ing pakibatyo king kaya katamong poll question para kaniting 11th episode ng Kellen J's Ed Season. Brother Jeff. Kabilis po na 11th Nani- episode. Yung 8th season. Ano po? Ano yung poll question? Wow, Paul, question. Naning, wala pa masana. Na-excite ko. Poll question ba? Opo. May excite ko. Naning, na ulitan kaya po. Naning balitang mayap, king Bemu, pag nasan mong ikuwento at malagwang mikalat. Yan na, Punong ikalat. May nabat po ka, Ma'am Lourdes sa Kinutsuwa. Magrasang bengi po among Ronica, Brother Jeff, TGIF. Tanggap na kayo na naman pong grasang pakayap. King Lagyo ng Jesus. Continuous healing prayer for me, for my heart problem. Siganan pong pamikakatawan kabang manay ko pa pong schedule for my open heart surgery. Good health mo naman po karang pamilya ko at protection from any harm, virus. Dakal pong salamat at memingat po palagi at may papakadita mo po. God bless us all from Santa Monica Paris, Minalin, Pampanga. Bala ko, kwento na itang milyari kayo niyang baka hospitalya. Hindi pa kinwan. Madalumdum, pero tinyang ikit sala. Kwento na ka na ako. Sana Sundutan mo po yung pangadi, Sister Lourdes at Chua. Sana, nung kailangan talaga itong operasyon, sana maging matagumpi. Nung kapilan niya man po may schedule. Pero, Apo. manalig tamog yung apong Ginoo, sana tingang grasyang pakay pa ipagkalob na ako tsuko kaya tang puntong nung yan na ma-opera mas masanting Yapit po. gagawa na naman ng apong Ginoo ita, pero nung talagang king kaburiano Kailangan, ing gagawa ng paralo ng operasyon, sana maging ligtas, maging matagumpi. At iba't naman po kang Jensen Bonifacio, may pabingin po among ka, Brother Jeffrey M. Gomez, talagang kumpleto yan. Thank you. Layang pogi, ne? And to all fellow viewers and listeners of Kaylan J, condolences po among kao and to the rest of your family. Prayers for you all during this difficult time. Dakal salamat, Brother Jensen. May nibat po kang Vanji sa Lalila. Please pray for the complete healing of Celia Jacinto, Larcy Esguera, Peregrina Esguera, Amelia Ingal, Juana Prudenciado. Dakal pong salamat and good evening po. From Nes Gomez Zablan, TJF po, it's KLNJ Day. May pabingi po, dapat KLNJ night yan. Day na, night yan. Happy Si Bengi. May pabengi po among ka, Brother Jeffrey and admin and staff. Our prayers and condolences po among and to your family and relatives. Thank you so much po among for your daily prayers and blessings for me and my family especially. At your gift of healing. Pasibahi po yabe yu kaya po king grasya yu pong pakayap ngayon bengi po. Ban makatanggap na kaya na naman pong kapaldanan king Lagyo ng Jesus. God bless you more and your family at kaya kamo rin, Brother Jeffrey, and keep you safe and healthy always. Happy Episcopal Ordination Anniversary kang Bishop Apong Dong Lavarias. Healing prayers po for me and my mom, Erlinda Gomez, my brothers, Arnel Chel Fuentes Gomez, Nishiyama Aurora Sablan, Aurea Sablan, Evelyn Amoraucao, Imang Juanita David, ating darami pong Brother Jeff, Felicissima Gonzales. Wapin po among 85th birthday na po king Monday, Assumption Day. Sana po mipaldane po. Salamat pong dakal among, salamat po among, karing grasya pong mami, pakayap, and rest assured of our prayers for you and your family. At kaya kanti mo rin, Brother Jeffrey, mimingat po king pamanuli po. Karagdagan mo rin po may naman po ka, Sir Mr. Jensen Bonifacio. Thank you po among ka for your prayers for us all. Asking to be added to your healing prayers tonight together with my family. Also for healing of Andre Tiope from cancer. God bless you more and keep you safe always, and safe for you, Brother Jeff. In Jesus' name we pray, amen.
From Monica Pangilinan Canlas, good evening po Among Ronnie, Brother Jeff, King Lagyo ng Jesus, paki-pray at bless iyo po yung pamilya ko, Canlas, family, RJ, EJ, Nico, LA, and MJ. Paki-pray and bless din po i-Bob din Matulak, salesin niya po ang balugbog na, makaramdam niya pong masalese. Dakal pong salamat, keep safe always, God bless, from Santa Rita, Minalin. Benibat po kang Gloria Sabile, magrasang oras po among kao, Brother Jeff, pakiabi po king healing prayers you, iniko, na sana NMA Hospital, sana maging negative resulta na bukas king laboratory na king Lagyo ng Jesus. Amen. From Angelina S. Garcia, benging Diyos po among kao, Brother Jeff, insert ka no, Seminarian Rens. Opo. Kumusta na kayo po? Friday na po. Tanggap na kayo naman pong kapaldanan. Pakiabe po king among, king prayers yo po i Rosita Donarber, king malagwang kapaldanan po. Dakal pong salamat among king prayers yo pong mamiyang grasyang pakayap king Lagyo ng Jesus. Kapaningatan po among at Brother Jeff king Pamanolio. Happy 18th Episcopal Anniversary po Bishop Apong Dong Labarias. Menibat po ka Ma'am Miriam Flores, magrasang bege po among at Brother Jeff, dakal pong salamat at kay LJ na naman at tanggap na kayo na naman pong grasyang pakayap. God bless at keep safe po kaya kayo. From Agnes Evangelista Sarmiento, may pabingi among kao, Brother Jeffrey M. Gomez at kaya kayungan pong kay LNJ. Ginupasibahay po, pasibahay mo kami pong dinan grasyang pakayap ngayon kabingyan kabang manalbet, makiramdam kami kaning healing program kay LNJ. Extend your healing hands to my granddaughter, Rian Summer, who is right now confined at Calcutta. Dakala salamat among karing pangadimong mamaya grasyang pakayap kang Rian Summer at kaya kami ngan buong pamilya. Please continue praying for our everyday safety from all harm and sickness. In Jesus' name, Amen. Our condolences and prayers among kao and to the whole family. May the soul of your cousin, Val, rest in peace. Thank you po, Ma'am Agnes. Benibat po ka May Rivera, good evening po among kao at makatamo naman kang Ma'am Amira Paniza, rainy evening po among kao. Salamat po. From Eddie Balagtas, good evening po among Ron and Brother Jeff. Abeyo ke po karing pangadi king Lagyo ng Jesus, ding pamilyang Balagtas Kapati Valiente, ading apu si JJC and Anya, king magrasyang pakayap. Amen. From Santa Rita, Minalin. Menibat po ka Ma'am Regina Castro, magrasang bengi po kaya kayungan mong kao, Brother Jeff, pati po kang Brother Renz, manyad kaya pong prayers po agya pong manguko kami kay Lagyo ng Gino, pakayap na kami po among tuloy po yung prayers yung kaya kami, madakal salamat Gino. Abi ako lang po di nga nakuha po, apo, mister ko, mingat kayo po kay Pamanuli, among Brother Jeff, mumuran po, amen. God bless po. From Vierna Balagtas Intal, a blessed good evening po among Ronin, Brother Jeff. TJF na, King Lagyo ng Jesus, request complete healing po for Virginia and Aris Balagtas. Thank you po. Menipat po ka Ma'am Ethel Pia, TGIF, dakala salamat, King Gino, King Apong Gino, at biya na naman po na makirandam at tanggap grasyang pakayap, King Lagyo ng Jesus. Amen. At pangadi para kaya ka Sister Ethel Pia, sana maging negative nga ning result kang check-up mo at sana lubos na kang mipaldan at kumayap king na namang panandamang sakit kaniting kaurasan. From Normita Paguntalan David, may pabingi po among Ronnie Cowan, Brother Jeff. TJF na naman po, tanggap ta na naman pong grasyang pakayap, King Lagyo ng Jesus. Pasibayo po, yabeyo ke po, king healing graces you, kambera po ring pamilya ko, grasyang pakayap po, king anak ko, Darwin David. Dakal pong salamat. Menipat po ka Tita Julie Zapata, may pabingi po among kao, Brother Jeff. Kay LJ, pakyabeya po healing prayer po Jaira Zapata, Jairus Benedict Carlos, milo ko na po yung kukura. Salamat. From Jensen Centeno, good evening among Kawen, Brother Jeff. Friday naman po tanggap na kaya mong grasyang pakayap. Bless you kami po parati, yung pamilya ko, yung asawa ko, yung Mona Lisa Centeno. Kumayap na po sana, masakit na king puson. Makanyan mo naman po yung anak ko, si Han Centeno.
Makanyan po naman po iimakoy patsenteno dinanne po sanang sikanan pamikakatawan ng apong Ginoo at ilawot king sakit manalig kami po king lagyo ng Yesus. Dakal po salamat at keep safe po from Apalit, Pampanga. Menibad po ka, Angela Fabian. Good evening po kaya kayo among kawan, Brother Jeff. Thanks God. It's Friday. Damdaman mi na naman po yung kaya kayong misa na abangan mi po buong Domingo. Pakipanalangin niyo po, Ray Mercy at Randy Magpayo, ang po Olivia Fabian, para po king kagalingan na po king sakit na dakala salamat po amo, kapaningatan ngan po kaya katamo. From Montart Lapos, may pabing po amo at Brother Jeff, TJF na naman, may din ng oras para makiramdam kay LNJ. Pakiabe kay po sana king healing prayer Imama Lina. Sana po Mama Lina Mendoza. Sana po kumayap ng tuluyan ng gamat na. Takal pong salamat kaya kayo among parati pong kayabing pamilyami. Kaya kayong prayers. Sana po dinana kayo pong sikanan pamikakatawan ning ginong mayupaya. Banlalo kayo pa pong dakal aso panat apakayap. Siyempre, panalangin para kang darling mo, Raymond Lapos, para king kayang heart problem sana lubos sa kapaldanan ipagkaluning apong Ginoo kang Raymond at pantimurin kaya ka. Opo. Makanya mo naman po ka Ma'am Janet Canlas. Good evening po among kao at Brother Jeff. King Lagyo ng Jesus. Amen. Thanks be to God. Thank you very much po among for your everyday prayers. To our family, healing prayer po for Rosario Pedro, Eleno Ramos at Walter Canlas. Thank you po among Ronnie for thank you among Ronnie, you're always in my prayer. Keep safe and healthy always po. More power to KLNJ. God bless po. Thank you po. Masarap po yung shawarma kanina. Inatad ng guy. Ganda. At from Amelia Bonifacio, may pabing po among Ronnie Kawan, Brother Jeff. Pakiabe, yuke po karing healing prayer ng pamilya ko, pangunakan at Lola Dalia. Takal pong salamat at miyabe tamo po mipapangadita mo ing magrasyang makakayap. Mimingat kayo po king pamanuliyo among Ronnie, Brother Jeff. God bless always. Menibad po kang Edith Guevara, magrasang bengi po among and Brother Jeff, palagi pong abing pamilyami, king pangadiyo po. Dakal po salamat king God bless po, bimingat po king pamanuli. Among. Menibad po kang Melinda Carayon Santos, pray for us, kagalingan po. Salamat po. Menibad po kang Ma'am Verna Soriano Atienza. Maipat magrasang bengi po kaya kayo among Ronnie Cao, Brother Jeff, pasibay po, pakiabeyo po, King Healing Prayer You, Atienza, Soriano, Pangilinan, Dairit, Diaz family. Ang ganangan po ring hanggang manamdaman, Paulina ng miyaya, lawang sakit, King Lagyo ng Jesus, mipaldan kayo sana, dakal pong salamat kaya kayo. From Doña Fernanda Puno. Ay, dana. Actually, tinarang message sa mo ngayon. Putapin mo yun, binatso kayo nini. Apin yan. Ano po, may pabegi po magbraga sa begi. Apin. Sige, pasan mo yan. Ano po, Aida na. Kang Doña, Tita Aida Fernanda Puno. Maggrasya at may pabegi po among kao at Brother Jeff. Pakiabeya po king grasyang pakaya ba't pakipangadi po na ilawat king nanamang sakit. Dakal po pa si Bayo salamat among king lingap at suporta king anak ko pong i-Renz na sana pakipanalangin kay lagi po na siya lagi king masanting akabil yan. Dakal po salamat ulit at magrasyang biyernes ngan po kay katamo. Mimingat po amo. Black dim nung po parati ang masantingan. Wow. Ate kayo pa po amo. May kaining. Wow, ating pa patagal po ka Ma'am Verna Soriano Atienza, praying for complete healing of Bianca Diaz and Danite Peralta. Amang tingnan pa. Kaibat po kang Ma'am Malu Navarro, kaya kaming head na ng Office of Culture and the Arts ng DABSU. Okay. May pabingi po ay tita ate sister yan. May pabingi po kaya kaigan. Ano po. Salamat po. Natin kung higit na din kita na Edna Castillo si watching. Ay, tita Edna. Sister Edna. Dakal pong salamat. Karen pong messages yung pepadala. At manano sanang king taim-timtang pa manalangin kaniting kabingan at karingaldo pang daratang king tigda ng oras po ning apong Ginoo. Tanggapan tamo itang grasyang pakaya munyek kapaldanan kaya katamo
at pati na karing masakit ang miyembro king pamilya, karing kamagan kaluguran, at kaya kayong kakaluguran mi, avid viewers and listeners ning programang King Lagyo ng Jesus. Kaniti pong dake na ning kaya katang programa, misan pang abe-abe tamong manalangin, maniga po tamo at ipasyaging kaya katang kapanaligan King Diyos, King kayang lugod at pakalulu, misan na pang ibululaging kayang kayapan at kayupayan, at makanyang tamong akit, ing balitang mayap, asana pagkikwanan tamong ikalat, king tutuntunan tamong daklat. Ganakantala naman po at ipangadi ring pamilya tamon pakabalan kimbiye. Kambera po ring papakadi kaya katamo alding hanggang manalbet. Makirandam ka niting programang King Lagyo ng Jesus. At para kaniti pong kabeng yan, pinili niya pong seminaran rin, sing Dalit King Banal Espiritu, Prayer to the Holy Spirit by Saint Augustine at music by Francesca La Rosa and David Rohrer. Imtim tamo pong manahimik manalangin kabang pakiramdam may Dalit King Banal Espiritu, adwan tamo yung grasyang pakayap ng Diyos. Breathe in me, O Holy Spirit, that my thoughts may be holy. Act in me, O Holy Spirit, that my work too may be holy. Draw my heart, O Holy Spirit, that I love but what is holy. Strengthen me, O Holy Spirit, to defend all that is holy. Guard me then, O Holy Spirit, that I always may be holy. Breathe in me, O Holy Spirit, that my thoughts may be holy. Act in me, O Holy Spirit, that my work too may be holy. Draw my heart, O Holy Spirit, that I love but what is holy. Strengthen me, O Holy Spirit, to defend all that is holy. Guard me then, O Holy Spirit, that I always may be holy. That I always may be holy. Amen. O malugod at mayupayang Diyos, misan mi pang kikilalanan, ing pakayap mong presensya kaniting pinandit 80, balo mong ing balang metong kaya kami ating miyaliwang pamangailangan at kayadunan, balo mong balang metong atin mo namang panamdamang sakit, physical man ite, emotional, psychological o spiritual. O may kadating masakit ang miyang pamilya, apigaganakan, masakit ang kamag-anak,
kakaluguran. Karing masakit a papapangadi kaya kami. Ding sablang masakit. Lalo na kanilang panahon ng pandemya. Ding COVID-19 patients. Papasyagming matibeming kapanaligan kaya ka o Diyos. At adon mi, yatset mo ring mayupaya mong gamat at misan panggamitan mi. Ing radyo ning kaya kaming archidiocesis. At kapamilatanan niting healing program making lagyo ng Yesus kaniting biyernes ning kabengyan. Nula pa man ning balang metong karing pakamalan ming avid viewers and listeners ning programang KLNJ. Payabot mo't pagkaloob ing grasya. Paluban king mabilog katawan at pangatao at lalo na munta magdaton karing apektadong dake ning pamikakatawan ning balang metong kaya kami. Dapat gamitan mo kami naman sanang instrumento ngining gaganakan mila ding masakit amyan buking pamilya hanggang na karing kamag-anak at kakaluguran. Karing kakaluguran ming avid viewers ning programang King Lagyo ng Jesus. By proxy, through distant healing, payabot mo pagkalabing grasya. Banakamtan. Ing adwa na kapaldanan. At munyiting sapat ang panahon. Ban kanita, magi kami namang kasangkapan. At mikalat malagwa. Ing balita mong mayap. Patungkul king kaya kang pamipakayap. Karing miyaliwaming sakit. Patungkul king kaya kang kayapan at kayo pa yan. Amakibat karing miyaliwaming pamangailangan. Panuanan miya o Diyos ing balang metong kaya kami. Bendisyonan mo kami. Malagwat lubos kaya sang mipaldan at kumayap. King Lagyo ng Jesus. Amen. Labing adwang Jesus. Jesus, 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 Jesus. Patron ng San Fernando, Ipanalangin mo kami. patron ng Arkanghel San Gabriel, Ipanalangin mo kami. San Matias Apostol, Ipanalangin mo kami. San Ezekiel Moreno, Ipanalangin mo kami. San Padre Pio, Ipanalangin mo kami. San Camilos de Lelis, Ipanalangin mo kami. San Nicolas de Tolentino, Ipanalangin mo kami. Santa Clara ng Assisi, Ipanalangin San mo kami. Francisco ng Assisi, Ipanalangin mo kami. Santo Domingo de Guzman, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. Virgen ng Lourdes, Ipanalangin mo kami. Virgen ng Fatima, Ipanalangin mo Virgen kami. del Carmen, Ipanalangin mo kami. Nuestra Señor de la Paz y Buen Viaje, Ipanalangin mo kami. Nuestra Señor del Pilar, Ipanalangin mo kami. Virgen Mater de la Rosa, Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdón y Caridad, Pakaluluwan mo kami. Kristong Dibinong Talapakayap, Pakaluluwan mo kami. Sagradong Puso ng Jesus, Pakaluluwan o mo kami. pakayap ng Pusong Jesus, Pakaluluwan mo kami. Tatlong Jesus, 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 Jesus. King Lagyo ng Jesus, dinan mo kaming kapal na Diyos at pakayapang lubos. King Lagyo ng Jesus, pagkalumang grasyang makibat ka rin kaya kaming kayadonan, migit lalo ka rin kaya kaming pamangailangan. King Lagyo ng Jesus. Dinan mo kaming pamikatago no Diyos. Man maging kasangkapan, ating balita mong mayap, yan kaya kaming ikalat. King tutuntunan ming daklat. Ing ginumantabi kaya kayo. Kaya kantimuran. At bendisyonan na kayo ni malugod at mayupayang Diyos. Pakayapan dinan kapaldanan kami rin kaya kong pamilya. Pakamalan. Kaya kong sablang pakamalang avid viewers, listeners, nating healing program King Lagyo ng Jesus. King Lagyo ng pamponing anak. Ang poning banal Espiritu. Amen. Amen. Babya, yung maragula ka pasalamatan kang Brother Roland F. Zapata. Amimya ka niting testimonial letter.
Canberra naman na dining kayabe talabasa talasulat ning official publication ning Maya pa Balita magazine. Babing maragula ko pasalamatan kadi Sister Presi M. Garcia, talasulat ng IMB, minibating parokya ng San Antonio, Lubao. Antimurin, iba't kang Sister Julieta F. Pangilinan, IMB reader from Parish of San Ildefonso, Magalang, Pampanga. Kapasalamatan mo naman kang Sister Angie Bautista, Catholic Women's League, St. Jude Tadeus Parish, City of San Fernando, Pampanga. At syempre, ang kang Mangyang Tizon, taga Lourdes Minalin, dakal pong salamat. At babya po yung Maya pa oras ka rin kapatid tamo king ing Maya pa Balita magazine. Ing editorial staff po, Brother Rolando F. Zapata, Editor-in-Chief. Yakbanong updated lang kaya rin kasi 2021 niya pa yun Sister Cherry Ann Basilio, Managing Editor. Brother Romer D. Lumba, Art Editor. Brother June B. Gomez, Layout Artist. Mexico Printing Company Incorporated, in printer. Editorial Board, Most Reverend Florentino G. Lavares, DD, Honorary Chairman. Sister Nelia P. Gonzalez, Chairman or Chairwoman. Sister Karen P. Gonzalez, Secretary. Sister Clarita R. Manabat, Assistant Secretary. Sister Remedy T. Mateo at Sister Rufina Bagtas, Auditors. Sister Nelita Canlas Aguiao, Treasurer, at Reverend Father Emmanuel S. Contreras, Apostolate Director. Ding Directors, Sister Alice Benosa, Sister Purificación Sigosum, Sister Irene Castillo, Sister Andrea Cortez, Sister Linda Mercado, i-updated kanya nini. Abeya pa kayong Director, Sister Persing Binuki Balok Mayango Nebie, may she rest in peace. Sister Leti El Tongo, Sister Flor de Risa Payumo, Sister Leia Gonzalez, Brother Ricky Giao. At karini pong bisa pong mag-order karing Maya pa Balita magazine. You may contact Sister Nelita Canlas Giao, king kayang cellphone number 0936-5973-641. Ulitan kaya po, contact Sister Nelned o Nelita Canlas Giao, king kayang cellphone number 0936-5973-641. Dakal pong salamat, Brother Roland Zapata, king alang sawa yung pamangunyat, pamangusal kapamilitanan ng ing Maya pa Balita, the official publication of the Archdiocese of San Fernando. Kilub na ning 37 banwa. Sana misunduya pang mikalat ing Maya pa Balita kapamilitanan ng IMB. Brother Jeff, ating ang puring pasalamatan. Hindi mo kita, kilag yun ng Jesus. Ano po yung kangamo? Kaya mo pinkayan na. Opo, pakakaya-update. Alam mo yung latest. Akaliwan kong migdala, binala kong magdala ko dito ng August issue ngayon ngayon bulan na iti. Alala pa, Kenny. Pero importante po, i-announce kayo po itong number ng Sister Nel Giao. Parang bisa pong mag-subscribe. Ganita po, kawangis na po rin yung kapatid tamong migkwento na sana kayo man potang nga babasa yun rin yung kwento king pamipakaping apong gino kining kolom kong king lagyo ng Jesus mangin tulid pong maging kasangkapan man kamtan ing grasyang pakayap. At siyempre minsan pang pasalamat kang Brother Roland kasi panin akong panayan. Antimo kanya niya ako na parugo asulat din ng kanakong articles pero tinakong idea tinakong bring isulat. Manayan niya naman kanyan pahuna ako na lalo na pangabyan na si Yuna kaya syempre ang gawa ng script. Daka na salamat kaniting pamikatago na binyam mo Brother Roland at din kwento king pamipakayp king kolom kung king lagyo ng Jesus maging kasangkapan la naman ban makasaw pa ring talabasa ning IMB ban kanita mipaldan la naman at kumayap. At babya po yung kapasalamatan kaya kayo pong makirami. Karing nanding abak, Brother Jeff.
ayabe kaya pagkang pangadi para kayong Apo. kapaldanan. Ako naman kamalain, although may payabot ka na ako na magkasakit makapangan, Apo. ining pisan, ning mga biyabal, kaw inggal, sana makanya ng kamtan pamuring grasyang pakayap at lubos na yung nipaldan kumayap. Apo. Ining inaus na ning apong ginot ka rin sa aking banwa. Miyabing grasyang pakayap kayat kamtane ing metong abiyang alananga. Karing kayang pamilya, may ulila, kayang pamilya kaw inggal, karing king San Luis, San Isidro San Luis, babiyemi kang beding pamilya, kamag-anak at kalaguran ning pamakirame, king pangayango na biyang val kaw inggal. Manansa ng king lugod at pakalun Diyos, may payapaya, at kamtaning netong abiyang alananga. Labas na naman po yung oras ng kakatamang kwentuhan, kaniting kabing yan, kaniting 11th episode ng KLJ's 8th season. Midi ng tamo pong pamikatagong aping pagkwentuhan, tamo yung balitang mayap, king biyeta mo. Mekat tamo po pa, palyaring pisabyang mangaya, pabalita nung nuna, bubulalag ng Diyos, yung kaya pa at kayo pa yan. Sana kwata ining pipagkwentuhan at mikalat iting balitang mayap. Ban mo niya inspirasyon ka rin dakalamasakit at sana tangkap lang namang grasang pakayap. Balang mipaldan at kumayap. Yan po'y Brother Jeffrey M. Gomez, yung kaya kayo kakaluguran, Kenny KLJ. Mamo na kaya po at pasalamat kaya kayo. At ako naman po yamong Ronnie David Kawing Kura para ko ning parokya ng San Matias Apostol, King San Matias Santo Tomas Pampanga. Ating kakaluguran yung manalangin para kaya kayo masakit manig pong kamtan yung malagwang kapaldanan. Bana kong lubos pa kayapan ng Diyos. At gamitan mo namang kasangkapan, ban may bulalaging kayang kayapan at kayo pa yan, at makanyang mayap a balita o balitang mayap, kaya katamo sanang pagkikuha ng ikalat. At mga tulita mong maging kasangkapan, ban tanggap lang namang grasya ring aliwat, kamtan mo naman ng kapaldanan. Kapamilatan na sana niting kaya katang healing program, making lagyo ng Jesus, kiniking radyo ng Archdiocese DWBL 91.9 Bright FM, kaniting Biyernes ng Bengi, misan pa, panwalan tamong atin niyang pigkalub agrasyang pakayaping Diyos, ban mibulalaging kayapan at kayo pa yan, at mangintulitang maging dalan ban kanita, maging kasangkapan at mikalat siya pa, ing mayap pa balita, o ing balitang mayap, king kaya katang pamibiyebye. Bakalan tayo po ing metong masanting ng paganakaning kaya katamong programa, king lagyo ng Jesus, kaniting 11th episode, ng season 8 ng KLNJ, balitang mayap, mikalat, king tutuntunan tang daklat. Abayan nyo kami pong pasibay, king tutuking episode, season ender na 12 episode. Good night kakaluguran at God bless po kaya kongan. Dakal pong salamat. God bless. Isang kinbye, mimiraling takot, alanang karatunan, makita mong gutgut, ating peligrong makabasaring lungkot, niya grasya, at wantang alang patugon, kinlagyo ng Jesus, mipaldan at kumaya, sumuyong lubos, kinlagyo ng Jesus, nanalig kamot, maging mayap, ban mikabos. Kapag sukan, pa'y sirado, maging matatag, kami susubsub, kaya ang ipipakit, inging kaya pantando, misyon gampanan niya, sanang subsub, kinlagyo ng Jesus, mipaldan at kumayap, sumuyong lubos, kinlagyo ng
Masyag taing lugod, yang pangsang alang patud, landis na ningagod, yang patibe, king pamibukdod. King nagyo